Archbishop His Grace Stephen Kazimba Mugalu yabuza abantu kubera bembikiriza omukubambwa kwa Yesu omukufa hamwe na n'omukuzuuka ku lugombafu kwa Yesu. Okkiriza nti Yesu yagenda ku musaalaba nakke emagombe ali n'avayo amagombe asobola okuleetera essuubi eddamu. Omulamwa gwaffe ogw'omwaka guno gugamba okusimbibwa mu Yesu Nukwo kugira ngo ab'ebyobutegeki abasingwirwe hamwe n'abasingire ne beetaaga abagenzi baabo. Ab'ebyobufuzi n'abantu abalala abayitamu bategeere nti nno n'abaana bonna babeetaaga, n'abatayitamu bategeere bakyalina ekyokukola. Buli muntu yeetaaga munne. Uganda eno tezimbiddwa ku mulamwa gwa kibiina kimu. Uganda eyombekera mu ddiini hamwe n'enganda zitakushana konka n'ihanga rimwe. Yagira ngu ekyeshongo cy'ihanga n'ekyeshongoro ky'okushaba kandi ekyeshongoro eki kisheme kuba nikyeshongorwa na ekigendererwa obwe arikuhendera na Amina. Yayongera yagira ngu owahanjahanjireho ekyeshongoro cy'ihanga tarashashwirwe nikwo kushaba abukikwataho kureebuka ngu bashashura abeeka y'ogwo muntu. Buli kiseera neewuunya omuntu ono yayiiya oluyimba luno olw'eggwanga. Yayiiya nno oluyimba luno olw'eggwanga Saala yennyini. Saala yennyini era wogisoma n'omaliriza nti Amiina eba emala. Na luno oluyimba lwa Kitafrika byonna byogera ku bumu. Newankubadde nategeezebwa nti omusajja ono yayiiya oluyimba lw'eggwanga olwo tebaamusasula, yafa kukuluma. Uganda n'ensi ekwakiira empungi ezikwetaaga obuyambi hamwe n'obushagiki ezayirukangire entaro eziri omu mahanga gaabo nikwo okushaba ngu niheetaagwa okushabira obusinge. Tulina ababundabunda bangi era ennaku twakyayirako ekitundu ekinakivaale mwankole. Uganda kati erina abantu ababundabunda abasukka mu bukadde obubiri. Eno nakivaale twatuukayo balinga mu 300 abantu ababundabunda mitwalo nga 3. Nolwekyo weewuunya abantu abali ekyo. Nva nsaba bannange buli muntu alowooze ku mirembe era bwe bubaka obukulu. Entaro nizireetera abantu b'abefuuzi baba banyamwandu kandi zireetaho n'obworo obwe ziresire na n'okuteganisibwa. Entalo zireeta amagye amalala. Ejje ery'abannamwandu, ejje ery'abamulekwa, ejje ery'abaavu balunkupe, ejje ery'abatalina we basula. Enjeragira entaro n'obutiikirizana oburi omu mahanga ga Buharabu bushemererwe kuba nibushabirwa kugira ngu buriyo nibureetaho akangarateete ahansi. Olaba ne mu Middle East eno zino entalo eziriyo zeetaaga okusabira kuba oyinza okugamba nti ebintu bitukwatako bikwata ku bali eri naye munnange bikukwatako. Eminyeeto yahabulwa kureebuka ngu tubakozesa bibazibazi ebirimu enjaayi ebireetiire emishango yayongera hamwe na n'okwetwaza kubi. Ebiragalalagala. Uganda eyongedde nnyo abantu nga 7 ku 100 abavubuka balya ebiragalalagala, enjaga, amayirungi, ebintu ebifaana biti. Abantu munnange batambula ngo balaba kuyitako. Amakulu aga gashakwa Ivan Nyensiga muri Kampala. Our bodies to serve you in Jesus' name.